Aikari a itũũra rĩa Shinyaru Kakamega matũngĩtio nĩ gĩcanjama materĩga kuona thutha wa airĩtu erĩ a nyina ũmwe kũrũkia mbaũ na itingĩ iria irigĩire kaburi ga ithe na gũciotera nyũmba-inĩ ya mũrũ wa nyina. Vile walitoa majanga kwa kaburi wamepeleka kwa hiyo nyumba yenye kijana alikuwa amejenga. Wametengeneza kitu kama kaburi, maua yote hapo. Hata hiyo miti yenye ilikuwa hapo kwa kaburi wameakisha moto hapo, wametengeneza shorero hapo. Wamefanya maneno ya maajabu, hata nimeshanga. Kurerikana airĩtu aya nimerĩgĩte kwendia mũgũnda wa ithe, no mũrũ wa nyina ũyũ akĩgũra kuma kũrĩ ũrĩa wendeirio, gĩko kĩrĩa kĩrekwĩrwo kĩracũngĩrĩirie airĩtu aya gũtabania gĩko gĩkĩ. Na mimi nikaona kaburi ya mzee hapa na nikaongea na huyo mtu mwenye amenunua shamba, nikaona nimrudishie pesa. Na huyu baba mwenye amekufa, huyu mwenye usijana anafanyia maneno, alikuwa na miaka 96. Sijui sasa hawajaridhika kama babaka alikufa tu kifo yake, alafu ameanza kuleta mambo ingine ndani. Rĩu mwanake ũyũ arauga araikara na guoya wa gũtonya kana gũkuhĩrĩria nyũmba ĩno, atoĩ marĩa mekũmũtũnga tondũ ndoĩ gĩko gĩkĩ kĩa arĩ a nyina kĩrarongoreirie kĩ. Kwa hiyo nyumba siwezi ingia, hata siwezi ipomoa. Nataka tuiseke tu hapo namna hiyo. Hata nashangaa wamekuja kutumaliza, ama sisi tutaendelea kuishi namna gani kwa hii boma? Aikari a itũũra rĩrĩ nĩ mokĩrĩire gĩcanjama gĩkĩ gũkũ makiuga nĩ megũtabania magongona ma ũndũire gũthahũra mũciĩ ũyũ. Hii kijana tutapata tawa, alafu tunaongea naye hapo, tutakuja kwa kaburi kwanza. Tutaongea kwa kaburi. Watu wa kanisa kama wako mtu kuja mtusaidie, muingilie mkuja mtusaidie. Hata kama serikali wako wakuja hapo watusaidie, na kanisa tena ikuje iongezee maombi. Ngĩribotera Inooro TV, Getwo Wangari Maria wa Mũigana.